Murakaza neza ku channel ya Solback Tutorial mu Kinyarwanda, aho tugiye kureba uburyo ki twashushanya T pipe fitting muri SolidWorks. Hano turabona muri industry hari ama pipe fitting atandukanye ari muri forme ya T even. Hano muri industry turabona ko iyi fitting yakozwe bakoresheje T pipe fitting. Okay, none hano kuri drawing turabona ko iyi T imeze, niyo tugiye kuza gushushanya muri SolidWorks tugendeye uko iyi drawing imeze. Ubwo nkaba nabakangurira gukurikira kugira ngo tuze kubona ubusobanuro buhagije. Okay, SolidWorks imaze gufunguka rero tuza file new part. Okay, turabona ko imaze gufunguka. Nyuma tuze duhindure unity dushire muri MMGS. Okay, niturangiza tuze du selecting plane urugero, ariko reka dushire plane white kugira ngo tuza yacu ize kugaragara neza. Perspective, yes, dushire plane white kugira ngo ibyo turakora bize kuba bigaragara neza. None tuza tugafata plane urugero, dufate front plane, dukirikeho tuze dufate no moto. Niturangiza tuze muri command manager dufate sketch command, tuza hano kuri line dufate center line, tukirike tugendeye muri origin. Okay, right click select. Niturangiza tuze turebe kuri drawing. Tugiye gushanya uyu murongo uza gutya na gutya, tugende dushiraho dimension. Urugero dufate kano ko hasi gutya kameze, niko tugiye kugenda tugashushanya muri SolidWorks kugira ngo tuze turebe ibyo turi gukora uko bimeze. Okay, so ubwo turaza hano muri command manager dufate line, yes, tuze dushushanye line. Okay, tuze dufate line, yes, dushushanye line. Yes, okay, dushushanye, yes, okay, right click select, dukore relation kuyu murongo tuwugire vertical. Okay, tuza twongere turebe kuri drawing. Turabona ko tumaze gushushanya kano uko kaza kameze gutya. Tugiye gushiraho smart dimension. Kuva hano hari milimetero 25, iyi yose ikagira milimetero 355, hano 80, hano 140, hano 90, hano hasigaye ubwo hari 25. Okay, tuze dufate smart dimension, tuze tu dimensioning hano, tubonye ko hari milimetero 25, 20, enter. Tuze dufate na kano gafite milimetero 25, enter. Okay, tubonye ko aka gafite milimetero 80, enter. Yes, kano ka hano gafite milimetero 140, enter. Yes, tuze turebere zoom to fit. Okay, twongere turebe milimetero 140, hano dufite milimetero 90 hano. Okay, dushobora kukamanura
milimetero 90, enter, yes, right click select, kugira tuze turebe hano tukirike zoom to fit, turebe, okay, escape. Uyu murongo dushobora gukirika holding left click tukawumanura, okay, twongere turebere zoom to fit, okay. So noneho tuze twongere turebe kuri sketch, aho tubona ko iyi pariti yo hejuru ifite milimetero 35, kuva aha na hano mo hagati turebeye hano hari milimetero 15, okay. Tuze nabwo twongere tuzishiremo smart dimension, okay. Twabonye ko aka gaside gafite escape dimension, aka nako dushobora kugakurura kakegera hano, yes, okay. Smart dimension, aka twabonye ko gafite milimetero 35, enter, okay. Noneho tuza kubona ko hano hagati mo hano harimo milimetero 15, enter, okay. Tubona ko distance iri hano nayo ari milimetero 15, enter, okay. Tuza kubona ko na hano dufitemo milimetero 15, enter, okay. No kuva kuri side tuza kuri harimo milimetero, okay, 10. Tuze turebe na hano, twongere turebe kuri drawing, iyi distance kugera hano hari milimetero 40. Tuze kuri sketch, smart dimension, iyi distance kuva aha kugera aha hari milimetero 40, okay. Aka gafite milimetero 40, enter, okay. Twongere turebe kuri sketch, milimetero 40, 25, yes. Niturangiza tuze turebe kuva hano pati n'iyindi harimo diameter ya 90, iyi ifite 80, ni ikagira 155. Tuze tuha dimensioning, okay. Aka dushobora kugakurura kakaza hano, yes, okay. Twongere turebe kuri sketch, kuva aha kugera aha nta distance bashizeho, kuva hano kugera hano, yes. Tuze turebe our sketch, yes, our sketch, turebye kuri sketch, okay. So tuyimanure, yes. Turebe kuri sketch, iyi dimension kuva aha kugera aha no kuva aha ukagera hano, turebe dimension zirimo hano nimba dufite 35, okay.
hano tukagira 40, iyi distance ni zirangana. Okay, dukore relation this part this control tuyihodinge ni tuzigire equal. Yes, dusubire kuri sketch. Okay, tuze dufate line dushanye tuvemo hano tumanuke. Okay, okay, dukore relation iyi line tuyigire horizontal. Yes, niturangiza tuze dushiro smart dimension dufate aha kugera aha harimo milimetero 15 enter. Okay, dufate iyi distance iri hano nayo ni milimetero 15 enter. Okay, niturangiza tuze tukande relation. Okay, dufate iyi distance iri hano kano tugakirikeho delete. Okay, delete this one delete. Okay, dufate iyi point tuyimanure ize ihure ni point. Yes, okay, nyuma dufate iyi distance tuhodinge control ni line tuyikirikeho tuzigire equal. Yes, niturangiza twongere turebe dufate smart dimension tukipinge ko kuva hano kugera harimo 15. Yes, select twongere dufate smart dimension iyi distance yose kuva aha kugera hano hariho 355. Okay, ko kuri sketch niyo dufite hano 355. Yes, noneho nyuma utugiye gukora dimension is diameter ya mbere ifite 80, ya kabiri kagira 155, indi kagira 180. Okay, so turaza twongere dufate smart dimension. Okay, niturangiza tuze smart dimension. Okay, n'ikindi kugira ngo wenda tu dimensioninge neza zira diameter dushobora kuza tugakora mirror tugaselectinga iyi sketch yose tukayiselectinga, twarangiza tukaza command manager tukaza kuri mirror entity. Yes, mirror about ni za zindi zose twaselectinze zino zaje hano ku iyi center line. Okay, tuze twemeze turabona ko yagiyeho. Yes, none tujya gushiraho zira diameter tuze dufate smart dimension kuva ku iyi side tugera hano tubonye ko harimo milimetero 80. Enter. Yes, turebe kuri drawing milimetero 80 kuva ku iyi center y'uyu mwobo kugera ku iyi center y'umwobo harimo 150. Yo tube tuyihoreye wenda dufate iyi nyuma ifite milimetero kuva hano kugera hano hari milimetero 180. Okay, tuvuye hano tukagera ku iyi side hariho smart dimension ku iyi point tukagera ku iyi hano hariho naho milimetero 180. Enter. Okay,
yes. Nyuma dushobora kuza tugakora calculate, add relation, free define, calculate. Okay, yes. Tuze dufate iyi sketch yo hejuru, this sketch tuyikorere izi mirongo, tugende tuzideletinga. Yes, okay. So noneho kubera ko twamaze gusetinga za dimension mo hariya, dushobora kuza tukareba sketch yacu ko ishobora kuba iri free define, add relation. Okay, back, tuza hano kuri iyi sketch tukirikeho, delete. Okay, tugende tuzideletinga zose kugira ngo ziriya dimension zigumemo. Yes, delete, yes, delete, yes. Even dushobora guselectinga tukaza tugakirika imwe tugakora delete. Yes, ni tugakora delete. Yes, okay. So display, redefine, calculate. Okay, tutegereze calculate. Yeah, nyuma turangije gushushanya tuza muri command manager, dufate feature command, dufate remove boss base. Yes, turebere muri zoom to fit, turabona ko ya sketch yacu tuyibonye imeze gutya. Okay, so niturangiza tuze dukeneye gushushanya iyi pipe. Okay, tuze muri command manager, feature command, dufate preference geometry plane. Yes, ya plane dukirike kuri kano kamenyetso k'umutuku, dufate urugero top plane. Yes, twongere turebere muri isometric. Okay, ya top plane hano urugero dushiro distance ya milimetero 95, ko kuri drawing turabibona. Kuva aha tugendeye hano kuri drawing, aho turi bushanye iyi ntoza yo hejuru. Okay, dushireho kuva hano muri center tugera hano hejuru dufite milimetero 205. So ubwo twe tujya gushanya tuva hano muri center aho ya pipe irafatira hano hejuru, tuboneho milimetero 95, aba arizo dushiraho hariya. Niturangiza tuze twemeze plane. Okay, plane yagiyeho. Dushobora kongera kuyirebera muri isometric tukareba uko sketch yacu imeze. Yes, okay. Back, tuze muri command manager, feature command, reference geometry plane, tukirike kuri place, dufate top plane. Niturangiza iyi distance tugendeye kuri pipe, ko n'ubundi tugiye kwishanya iyi ihagaze ya t, dushireho distance ya milimetero 205 kugira ngo twe tuyifatire muri center. Enter. Okay, twemeze. Yes, turebere muri isometric.
Okay, noneho dufate ya top plane tumaze gukereya, sketch normal 2. Okay, tuze dufate cycle tuyishanye hano tugendeye muri center. Yes, right click select. Nitureba kuri drawing dufite cycle ya mbere ifite diametre ya 70, iya kabiri 135, iya nyuma ikagira milimetero 160. Okay, command manager smart dimension, iyi diameter ya mbere ifite milimetero 70, diameter milimetero 70, enter. Tuze dufate iyi ya nyuma ifite milimetero 160, enter. Dufate iyi ikurikiye ifite milimetero 135, ariko hano hazamo cycle ifite milimetero, ko hano ni muri centre y'utu ducycle turashushanya. Yes, ifite milimetero 70, twagendera ku iyi irimo ndani hano. Yes, kuko hano hariho 15 bihite bibyara 30. Tuze dukuremo hano ku 135 dusigarane 105. Okay, milimetero 105, enter. Okay, turangiza tuze command manager feature command dufate extrude boss base, nyuma tuyirebere muri isometric. Okay, tuze selecting contours. Yes, dufate iyi cycle y'inyuma, niturangiza hano blind tuyigire up to surface, tuze dukirike ku iyi body. Okay, then tuze twemeze. Yes, back. Tuze dufate command manager feature command extrude boss base, tuyirebere muri isometric. Okay, select contours, dufate urugero iyi ntuza y'inyuma. Yes, turabona ko nizi turi kuzireba, duhindure direction. Yes, niturangiza tuze blind up to surface. Yes, dukirike ku iyi body, nirangiza imanuke ijeho, then twemeze. Yes, tuze dukirike ku iyi plane tuyihidinge. Okay, twongere tuze dufate extrude boss base, dufate ya sketch. Okay, tuze muri command manager dufate extrude cut. Yes, dufate extrude cut, tuze dufate back again, turebere muri isometric, dufate command manager feature command extrude boss base, dufate iyi face y'inyuma as contours, duhindure direction, dusubire turebe kuri drawing, turebe ese kuva hano kugera hariya harimo milimetero 20. Tubikoze tutarebye kuri drawing. Okay, niturangiza twongere turebe kuri drawing za milimetero 20 twamaze kuzishiraho.
tuze twemeze enter. Okay. Turabona sketch tumaze kubona. Twongere tuze dufate ya boss ball iyi sketch. Okay. Tuze dufate command manager extrude boss ball. Hano contour dufate iyi cycle ikurikiye to reversing direction blind aba ariyo dushira up to surface. Okay. Niturangiza tuze twemeze. Turabona ko turi kuyibona. Nyuma twongere dufate ya sketch nanone tuyikirikeho, tugaruke command manager dufate extrude cut contours, noneho dufate kaga cycle k'imbere. Nitumara kugafata tuze dukore urugero. Dushobora kureba cut view. Tumanze dufate cut view. Okay. Tuze tuyemeze. Turi kureba ntuzaci katinze pipe tureba mo ndani. Okay. Tuze dufate ya sketch tuyikirikeho kugira turebe ko twahitoboye ikagerayo ndani. Command manager extrude cut. Tuze dufate contours aka gasayiko karimo imbere blind tuyigire up to surface. Niturangiza tuze dukirike kwi body. Okay. Niturangiza twemeze. Turabona ko ya pipe twayitoboye. Then iyi tuze turi moving ya cut. Okay. Turabona ko tuyirebamo ndani. Nyuma tuze dufate iyi top plane sketch normal 2. Tuze command manager dufate cycle. Tuze tuyishanya no muri center. Tuyishireho dimension. Yes. Niyo turaza ku dimensioninga kuri diameter y'ijana 35 ko niyo tugiye gutoboramo iyi hole. Okay. Tuza tuyi dimensioninge kuri milimetero 135 enter. Yes. Twongere tuyikirikeho tuyigire for construction Ctrl Z tusubire inyuma. Okay. Milimetero 135 enter. Okay. Enter. Yes. Tukirike kwi cycle relation tuyigire for construction tukirike hariya. Okay. Tuze dufate command manager sketch command. Urugero dufate cycle tuyishanye hano, right click dufate kano ka dimension. Tuze kuri sketch turebe karaga cycle gafite diameter ya kangahe. Okay. Turabona hano ni M10. Turaduhore ni 10 ariko kamwe gafite diameter ya milimetero 20. Milimetero 24 zino ziri hano. Okay. Gafite milimeter dimension. Yes. Gafite milimeter 20 enter. Okay. Niturangiza tuze dukore circular mirror. Dufate hano linear sketch pattern circular mirror. Yes. About dufate iyi point feature to mirror iyi cycle. Hari umubare twabonye ko ari utuntu 10. Yes. Okay. Niturangiza tuze twemeze hano. Tuze muri command manager. Tuze dufate relation free define calculate. Okay.
turabona ko byabaye free define. Twongere turebe muri isometric, yes. Niturangiza tuze muri feature command, tumanze twemeze, okay. Feature command dufate extrude cut blind tuyigire, okay, kuri 20, twe tuyikatinga urugero kuri milimetero 30, enter, okay. Niturangiza tuze twemeze, yes. Turabona ko hejuru tuhatoboye, okay. Niturangiza tuze dufate n'iyi side normal to command manager, sketch command, dufate cycle, tuyikirikeho tugende hano muri origin tuyishane, right click for construction, okay. Tuze tuye dimension, nayo tuyihe milimetero 100, dusubire kuri sketch, ifite milimetero 155, tuyihe milimetero 155, enter, okay. Select, dusubire muri command manager, dufate cycle, tuze tuyishanye hano, dimension nayo ifite milimetero 20, tuzishiremo enter, okay. Select, tusubire muri command manager, dufate linear, tukiricyo circular mirror, parameters linear about near origin, feature to mirror, this one, umubare watwo ni 10, enter, okay. Twemeze, yes. Natwo tugaruke muri display, free define, calculate, okay. By free define dusubire muri feature command, extrude cut, na dukatinge kuri 30, then okay. Niturotatinga, turabona ko nayo twayikatinze, okay. Yes. Tuze twongere dufate iyi side, tuze normal to, dufate command manager, dufate sketch command, cycle, tushanye tugende muri origin, right click for construction, tukiri cyariya smart dimension, tuze tuyihe milimetero 155, enter, okay. Right click, select command manager, dufate cycle, tuyikirikemo hano, dimension tuyihereze milimetero 20, enter, okay. Right click, select, tuze muri command manager, dufate linear pattern, dusirikeho, dufate circular, linear about iyi origin, okay. Linear about this, feature to mirror iyi cycle, number dushiremo 10, enter, okay. Twemeze, naho tuze command manager, dukore display, free define, twemeze hano, calculate, twemeze, okay. Niturangiza command manager tuyisubiremo feature command, dufate extrude cut, naho tuyikatinge kuri 30, okay, enter. Turangiza tuyirebe, turabona ko feature yacu twamaze kuyibona muri SolidWorks. Dushobora no kuza kwa applyingaho fillet, okay. Tuyirebere muri isometric,
Okay, turabona ko T pipe fitting tuyibonye, ari nayo twari turi gushushanya izi as application bitewe n'aho zikoreshwa. Okay, urugero ni iyi twari turi gushushanya muri SolidWorks. Nkaba nabakangurira gukora subscribe ku batarayikora, n'abayikoze gukora share, comment ku iyi channel ya YouTube igenda itwereka uburyo ki twakora design zitandukanye n'uburyo twa manufacturinga pièces zitandukanye muri SolidWorks. Murakoze cyane.